Ini Pet yo, bantuan Abah Pet. Pet. Naon bah? Ganggu aceng bae keur ngemen undo ide. Yo, siraman yo. Abah nu kadi tula. Tema Aisyah. Naon? Yang kepangi be, rindu. Kira siraman. Tinggalkan ya ku Abahnya. Oh. Mudah-mudahan yang diterima ku Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo naon Kang? Akang rek minta maaf kan Neng. Minta maaf. Neng marah tuh ke Akang. Marah, mana kamu gitu ribut baik. Moal ku ari mah. Akang mah ribut baik. Pas meong ngejong burit. Moal ku ari mah Akang janji Neng mau ribut. Janjina doang tuh. Heeh. Akang mau kita di UKM mah? Gara dia. Di mana? Tidinya anak di rumah lagi hadir. Akang mah hayang di pelaminan jeung Neng. Bisa baik akang mah. Beneran Neng? Akang harus gimana ya? Kalau saya dagingnya. Iya. Tuh coba Kang, kulina sekali-sekali pakai sendal. Akang mah biasa tikar leutik untuk make sendal Neng. Uyuhan terkena paku ya ta. Paku bengkok lah kata Akang mah. Ari kena paku teu terak. Ari kena kenapa terak? Pan Akang mah sebarang gubrag ka dunia jangan pernah naik motor. Tikar leutik Akang mah Neng, ulina di leuweung be. Deuleu tuh pun Neng, suka Akang. Kos raja menang mekrek bae. Ngoyo segala Akang mah pagaweana. Oh Neng, Neng geus teu marah ka Akang. Teu marah. Beneran. Heeh. Akang belang. Nempan kamari pun Neng di sawaan sampai dibabetkeun kana sawah. Aya aman sih Neng ka Akang. Heeh, si maafkeun ku Neng ge, tapi lu sakit gituan deui. Heeh, Akang janji kan Neng. Neng, nyaho teu Akang sok mamarahan ka si Ronang. Nya kok, emang kunaon? Akang cemburu amun Neng deket-deket si Ronald. Besar untuk cemburu. Ya si Ronald mah baturan doang. Kumaha tuh Neng? Neng sebenarnya mah Akang kadi aya diomongkeun. Udah ngomong naon? Jadi gelengan Neng. Sebenarnya mah Akang kok Terus ngomong naon sih? Saya naman? sebenarnya mah Akang hei, naon sia bau-bau? Naon sih? Ya em, ngeganggu baik aing. Sia bau-bau. Sia bau, em. Naon sia bau-bauan? Nges sia baliklah. Sia tadi ulin truk pakai sendal. Aku main we, em. Bebek sia mah. Aku main. Nges Neng, tadi tuh Neng lah, ke sawah, ke kebun ke ngalah aya, daun dangder ke genjer, naon benu aya di ala kabehnya. Heeh, Bah. Oh iya, em. Ngeganggu aing bae sia mah. Si wawaniana nulin ka imah aing, mah jajaneun tilok. Aduh, aing kumaha dijing, em. Aing bogoh em ke anak sia. Wah, si istighfar. Bogoh-bogoh ka abah ka aing bogoh sia, geus tadi tuh, baiklah. Aing ka sia mah teu bogoh lah. Aing mah ke anak sia bogoh ge. Wah, Allah mah, kita ulah deketan anak aing. Ya bahang amatnya. Ini rame yang anggus. Itu tadi. Malu kesana bayi yuk. Laparan gitu. Terus laparan apa ya? Jangan silut belah. Cobain jangan simut yuk. Paruh yang manuk, paruh yang digoreng juga. Lapar gitu lah.
Baragus amat ini ya dangdut. Nyokot ke baragus. Alah bela. Abah mantak bikin be ieu. Ulah-ulah daun dangdut kolot, daun lajage. Beak bae ku abah mah. Saya sambal goangan. Cukup marah lah. Abah mah babari ieu barang hakanan. Lah, di bela. Mana dia dah? Nongkrong ha. Nongkrong dia orang. Di dia mah Adam suasana. Sepertinya itu orang lah kumas ya. Nah, orang kan juga gua. Ke mana? Ya di bawah meureun batur lah. Kita kerangda ke Bogor lain. Oh, Kan di Baku Batur. nyawang itu jelas. Kunaon rangda bisa jalan jeung batur, emang kunaon? Lain gara-gara namanya yang baso. Terus yang tadi balikin. Si Ana sih terpeka. Atuh kitu lah rangda mah. Pugu rangda kuari mah yang jajan bakso wae. Kumaha tuh aing boga duit ngoceng. Ih, pantesan. Yang daya kan si rangdanya kasihnya, man. Nah, standby lah. Aing mau santai bae. Jodoh mah mal kemana ya? Boleh. Resep aing gaya sih mah. Iyalah. Guys, kuari mah ulah kamikiran janda oh. Oke. Mending orang nyanyi. Yang non tuh. Mama muda. Oke. Musik. Mainkan Beb. Oke. Aku pilih mama muda, biar janda tapi menggoda. Punten Kang. Janda. Aisyah. Aisyah sama. Janda. Kata Aisyah lain lah. Ya, coba. Gerakan coba. Aisyah. Aisyah. Non Kang. Ih, kira janda. Aisyah sama deh. Kakak Yusef. Aisyah mah teh mana? Terus daun dangdut. Non para mbak. Ih jeung abah. Jo, eta disuwe parep nambah bubari. Bagi ka daun dangder, dong deui gembol. Tega akang mah abah disorakeun jeung begembol. Sorry Neng, sorry. Atau abah Neng. Parep na soroba dong embe. Makan daun dangder. Kan bapaknya. Oh, itu mah para daun iyo, para embe. Begembol. Loh, baca isi mat. Manis yang apa yang? Coba kan murah nih, digoreng kali, kayak doang. Wih, itu mah calon mah aing. Itu saya itu nah. Ih, jadi preman. Yakin kuing sia. Neng, kita kumain si Bahar Wah, kayak dian si kuing. Lah menghalang ke calon mah aing ja. Yakin apa bahar. Ayo, rela. Kalau nggak gede tuh, nakal. Udah daek Neng kasih Ronald mah paling. Woi, naon sih gede-gede aing diudik. Iya, menghalang ke calon mah aing. Ye, si ngakuan calon-calon. Emang belum tentu daek tuh si Aisyah. Aja si Bahar. Ada banyak. Atau Rizky lah. Ada banyak si Bahar ya. Geus tengah, nak balik heula. Oh gitu Neng, balik. Tapi apa pasti nyangan Neng. Ya, betul eta, hayangan parab. Daun dangder eta. Mbaknya. Ya, guntak-gentak bae saya digeletik. Harus jeung Bahar ya. Oh lah, jadi cowok si Bahar. Emang aing manuk itu. Oh, dia mah doang manuk kuntul, mana letik, mana suara kencang ku situ. Bedakeun si kuing. Masa? Apa Nah, aing? saya bakal ngelebihan sih mah ngomongnya sih mah. Sama. Bener sih ya? Siap, man. Awas ya, pas kemarin ngomong lebihan sih ya. Kata kurang sih ya, dijiwer segala malam tentunya. Wah, kau mah. Kamu gitu balik sih ya. Awas ya ngomong lebihan. Bedakeun si kuing apa aing. Emang remuk ya. Bukan cek aing ge. Cuma ya, Dip. Yakin lebih-lebihan eta budak eta. Benar ya, benar. Remuk saya nyanggeus banget saya remuk. Diremuk si Bahar sih ya. Yalah, udah lah. Bahaya sih budak, bahaya. Apa? Cepat angkat tuh bata. Nyawa yuk bocah ka mana yuk, doang kelinci bae lu bata cepet yuk. Aduh, cepet tangan di kamar. Cepet. Kalau aing mah terking dia. Kalau aing. Ye.
Kata bocah bapak lunjak amat nih moyokana mana moyokan orang cerking. Kenceng amat tempatnya. Aduh, capek jasa. Aduh. Ayo man, budak dia, man. Budak man. Lunjak di budak man. Woi preman, maju sih ya. Ya aku penjajal yuk. Nyimak di abah aing. Kayak bisa ngalungin. Tek. Kemana si Bahar? Siapa eueuh ya? Ya nasi Bahar apa jurig yuk? Jurig nih, coba tangan. Bang, ya jurig. Kemana ya? Iya, lain anak si Bahar gitu. Nanya. Oh, ini mah sakti amat nih mereka. Abah aing. Liur preman. Met, rahasia. Jangan timur. Iraman itu pelakar. Kalau ditinggalkan. Ngesangus bah itu mah, nyeraman itu mah. Bener, Pet. Oh, Ini mana kok, Pet? yuk jangan simut. Ujung manuk. Oh, Oh, enggak, saya balik yuk. bah, gimana sakti amat ya bah, bisa ngalungit. Oh lah. Itu jimat menang pemberan tiba pokok abah ke Rio. Gitu kok, Pet, pakai ngalengit segala tadi. Tadi dudak preman. Bener, duduk. Ada. Di mana dulu si preman? Di situ, kaji lu kuacing lah, misalnya si Aisyah. Bener, Pet. Oh, Terus di mana kuari jalan mana? nyaho tadi mengudak aja. Udah. Ini kuari mah ulah ditayangkeun lah. Isukan we ditayangkeun na. Geus burit kuari mah. Magrib geuning ge. Kurang jam salat di pan ieu.